Baritima ya musanze amukoze warabona nanje mwamubwo nkubonye ize kubengera umugore warwaye amukoze warakira Baritima ya musanze amukoze warabona nanje mwamubwo nkubonye nize biremera nanje mwamubwo nkubonye nize biremera nanje mwamubwo nkubonye tuzamura Imana icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro cye. Hallelujah. Bwana sifa. Hallelujah. Hallelujah. Twaje gutarama nta wundi mugambi. Ntakindi cyatuzanye. Twaje gutaramira data wo mwishuri. Kandi uyu mugoroba turakunguta umunezero wose tubukungute. Hallelujah. 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 Tugiye gusura muri ofensi bukeye. Tubende bazamura Imana icyubahiro base. Bwana sifiwe. Amen. Tituzizi izo ndirimbo cyane abasaza ariko iyo bazikozeho tuza twumva hari ukuntu. Tukama twibuka ukuntu Yesu yakijije abantu. Akiza abantu ku bidendezi. Umugore wari urwaye. Bwana sifiwe. Amen. Abari nyuma Bwana sifiwe. Ikibazo nuko utamenya ko umuntu yarwaye. Ariko iyo umuntu amenya ko yarwaye aza yivuza kandi bavuga indwara urwaye abaganga bakamenya iti baguhereza. Baritima ya musanze amukoze warabona Baritima ya musanze amukoze warabona aje mwamubwo kubonye nize biremera aje mwamubwo kubonye nize biremera aje mwamubwo kubonye nize biremera amenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakurekura amenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakurekura Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Yeme mureke dusenge. Dusenge Imana itugirire neza muri mugoroba. Dusenge Imana ihembura igihugu cyacu. Nariko ndeba abasore bariko batamba hano. Kavuga ngo bano basore baba mu gihugu. Byari vyiza. Kuba impunzi nivyo agaciro gake cyane. Kuba impunzi agaciro gake. Ariko mureke dusenge Imana idukirize igihugu cyacu. Tuzatahe dusubire iwacu. Muzoza usenga usuja kwitaje rivuga ngo Mana utugirire neza igihugu cyacu bwizakire dutahe. Ngahe curanga papa tucuranga
Yesu ashimwe cyane. Iminota baduhaye Reka dusabe basore batuzanire intebe hano muri Umoja no muri Methodiste kugira ngo abantu bicare bakwirwe. Ministeri Hope ni abatumirwa hano, ariko kandi tugomba gufatikanya imirimo. Mutuzanire izo ntebe n'abasore bose bari bahagaze, muzane intebe kugira ngo mubone uburyo mwicara muri Methodiste no muri Umoja. Mutuzanire intebe. Murakoze cyane. curanga uniondoleye moyo mgumu, bali unipe moyo wa upendo. Uniondoleye moyo mgumu, bali unipe moyo Moyo
Reka tuzamure isengesho. Handila. Mureke tuzamure isengesho. Ego. Tuvuge ngo Mana udukirize igihugu cyacu. Utanga amahoro mu gihugu cyacu. Niturangiza indi minute 10 isigaye. Ni jewe umuhagarikizi yongorera mbwira ngo tugeze hariya kuri 6. Reka mbahishu. Kandi ni jewe uyoboye kuri ko bava. Ego. Tuge kuzamura isengesho tuvuge ngo Mana senga nawe usenga uvuge ngo tabara igihugu cyacu. Ngo kuri gatanu. Dukeneye kuva muri kino gihugu. Dukeneye gutaha tuje iwacu. Imana itanga amahoro iwacu. Abantu bareke gupfa buri munsi. Abavyeyi bapfuye bapfakazi ni benshi. Ariko tuvuge ngo yatoshe. Yatoshe. Birahagije ma. Dumirize dusenge. Imana yo kwizera. Mwami Yesu bugingo. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mana wadutabaye mu misi ya kera. Hari imbaraga. Yesu bugingo buzima. Wera wa Israeli Mana. Sabera iyo bahuriye hamwe. Imbaraga zabo zikomeye. Mana wadutabaye. Bavuga imirimo n'ibitangaza. Sizo bakoze Mana. Tanga amahoro mu gihugu cyacu. Imbaraga zabo zikomeye. Bahusha umutima n'inama. Busuye agahinda n'umubabaro n'itibanisha. Imbaraga z'Imana Igihugu zikomeye. cyacu kibuza amahoro Mana. Tubabazwa n'igihugu cyacu. Umutekano Mana. Mana ifite Igihugu ububasha. cyacu wa Mana we. Tubabazwa na bene wacu akaga Imbaraga barimo. zawo zikora ibitangaza. Turagutabaje Mana. Turagutabaje Mana. Tabara igihugu cyacu Mana. Jambo ryawe niko ribwira. Hindura. Abavyeyi Maze ngo ugakomenda bwitiriwe izina ryawe. Imbaraga zawo zigaragara. imfubyi n'abapfana Nibicisha bugufi bakaba mu maso. Imbaraga muri kiriya gihugu cyako. yewe Yesu Imbaraga zawo bazibona. yewe Yesu wewe Nanje ngo nzabumva abakirisi igihugu. Imbaraga zawo tabara zigaragara. igihugu cyacu Mana we Tabara ni kirekire abakongomani bose. ubutayu ni kirekire igihe cyo kuzana mu butayu ni Namura ikota.
kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, Turahutumiye Mana. kubwa Yesu Kristo umunyambaraga. kuborogeye Imbaraga zawe. turagutakiye Hari icyo wakora muri uyu mugoroba, turagutakiye Mana we. hari icyo wohindura muri uyu mugoroba. Zigaragara. hindura muri uyu mugoroba Imbaraga Mana we. zawe zikora ibitangaza. masengesho yacu akugereho Mana, Mu izina rya Yesu masengesho Kristo. ya Eliya ku musozi Amen. Karumeli Amen. bimenyekane ko ari wowe Mana. Mana natwe tuzagushima, natwe tuzaguhimbaza, tuzavuga ibitangaza byawe. Dukeneye kuririmbira kuri ya misozi iwacu, dukeneye kuri ya matari Hari iwacu, icyo wavuze, dukeneye gusubira muri bya bitambo hari ijwi yacu, ryawe dukeneye twumvise, gusubira muri ya matorero hari yacu, umuriro dukeneye w'akaga, kandi wavuga ijambo rimwe ry'ubutumwa. abantu baratakaye Mana. Iyo uvuze rimwe isi izihingisha umushyitsi no kumva ijwi ry'Imana, Mana dukeneye kuhaducura mu gihugu cyacu, byarabyo byose bikaramutwa no kubaha itegeko ryawe Yesu. turagukeneye Mana, Kimbilio. turagukeneye Mana, Msaada, mwamba wa turagukeneye uzima. Mana, turagukeneye ku misozi Uliyepasuka yacu, tukajiingiza ndani. turagukeneye ku matongo yacu, Tunahitaji ukombozi turagukeneye ku kutoka misozi yacu. Hallelujah. Nami bugingo bw'amahoro we, isi yacu yabuze amahoro Mana, igihugu cyacu cyabuze amahoro Mana. Turagushimiye, Shimwa Yesu Kristo, turagushimiye kuzawumva Mana, kuko ari wowe ukora turagushimiye imirimo kuko ukora n'ibitangaza. ibitangaza. Izina ryawe rihabwe Abera icyubahiro, tugahora tugushima ubwami ibihe bwawe byose. buze ubure nuko abiteka ryose. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Reka dusubire dushime Imana. Umwanya wacu uzoba urangiye, tuvuge ngo Mana turagushimiye kuko uzumva gusenga kwacu, turagushimiye kuko uzumva amasengesho. Dushimire Imana kuko Imana izabikoze. Subira kandi gira turangize umwanya wacu, dutanga umwanya kumuhagarika isi. Reka tureke gutinda cyane, dufatikanye twese, tuzamure ibiganza, gira ntere haleluya, tuzamure. Amen. Twebwe ntitwabaye mu materaniro, dufite indi gahunda. Ubu nyine batangiye kuramya gutya. Nibuka ijambo umugabo umwe yereswe, aravuga ngo yereswe amasosi n'imbara 5. none ubu nyine mbonye aba bacu gutya, nere ku yindi sosi tugiye guteka ubu nyine nimugoroba. Ikibazo rero ni abatarara murahombye. Rero turangagira dufatikanye twese turebe ko duteka iyo sosi. Imana yacu umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi imera umuntu wese ibikwiye mu gihe cyabyo, kandi imera umuntu wese ibikwiye. Imana yacu imenya byose ibitarabaho, kandi imera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo, kandi imera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Imana yacu ubwenge bw'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi imera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo, kandi imera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Atakusanya ngano kwa furaha, harimo akazi yote yatatupwa motoni, harimo akazi yote
Asifiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Uracyari umwanya wa protocol. Bwana asifiwe sana. Amen. Bari inzu aravuga ngo nahoraga nja kugira utaye. Karebera mu madirisha abandi batamba. Ariko Yesu tazurobanura. Waraza azura inzanje. Zapfuye birongera bibaho. Buriya inzangira amanyama make cyane ugatuta. Ariko kandi data yakoze umurimo. Cyubahiro gusa n'Imana. Ni ukuri kose. Ntabwo twari dukwiriye na gato guhabwa agakiza k'Imana. Amen. Ariko data tugire neza. Ishimwe gusa ni ryayo. Turatera haleluya. Niturangize tube nk'abasubiramo. Tugiyega kusohoka twebwe mu mwanya wacu n'uw'ingoro. Turaba nk'abatamba bukeya. Tube nk'abiruka. Niturangize uwumva afite umwuka wo gusenga asenga Imana yinginge Imana kugira ngo kino giterane bye kuba gusiza akamenyero bitagira ico bihindura mu mitima yabo. Imana dati kora imirimo n'ibitangaza abantu bumva ijambo bahindukira bagarukire Yesu kuko nico gusa gikwiriye. Gutera rero Ndio. Haleluya. Churanga. Bwana asifiwe. Oh,
Mwami Yesu Tubano ni cyawe ibihe byose. ugira neza nyiri ibihe byiza gukomera n'imbaraga n'ibyawe data